kuva iyi si yabaho mu myaka ibarirwa muri miliyoni nyinshi zishize, abanyapolitike cyangwa se abami b'abami n'abaperezida bagiye bicwa, abandi bagahirikwa ku butegetsi bikabarangirana nabi cyane, benshi bakabiburiramo ubuzima. Bamwe baragambaniwe baricwa, barimo nka Jules César n'abandi bagiye batandukanye. Aba ni ab'amateka azi cyane. Mu myaka ya vuba ahangaha hari abaperezida bazwi cyane bishwe ku buryo n'uyu munsi amashusho y'icwa ryabo ushobora kuyabona kuri interinete, ku buryo no kwibagirana kwabyo bizagorana. Hari bamwe bishwe isi yose bireba. Harimo nka perezida John Fitzgerald Kennedy warasiwe i Texas mu 1963, Anwar Sadat warasiwe muri stade yagiye kureba imyiyereko y'ingabo mu kwezi kwa 10 mu 1981, cyangwa se Muammar Gaddafi wiciwe muri Libya mu kwa 10 mu 2011, ndetse na Samuel Doe wategetse Liberia imyaka 10 akicwa mu 1990 mu murwa mukuru Monrovia. Uyu perezida Samuel Doe yategetse Liberia kuva mu mwaka w'1980 kugera mu 1990. Iyo bigeze ku kwicwa ko abaperezida, we n'umwihariko kubera karazwi ku isi yose, yasize amateka yihariye cyane ku buryo benshi iyo bakimwumva bibuka umuperezida wagarutsweho cyane, ndetse bivugwa ko ari we wapfuye nabi kurusha abandi bose ku isi yose. Yarashimuswe, arashinyagurirwa kandi bikorerwa ku karubanda mu itotezwa n'iyicarubozo rikomeye cyane, ku buryo n'uyu munsi yabaye urugero rw'umutegetsi wo ku rwego rwa perezida wa repubulika wasoje nabi cyane iminsi y'ubutegetsi bwe n'iminsi y'ubuzima hano ku isi. Gusa uyu Samuel Doe nawe ubutegetsi yari amazeho imyaka 10 yabugezeho amaze guhirika ubutegetsi no kwivugana uwari perezida wa Liberia William Tolbert, ndetse aranamwica rwose mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryamamaye cyane rimenekamo amaraso menshi. Rero bimwe mu byaranze ubuzima bw'uyu mugabo Samuel Doe, by'umwihariko uko yategetse Liberia imyaka 10 yose kugeza mu 1990 ubwo yicwaga akava ku isi, niyo ngingo yacu y'uyu munsi. Tubahaye ikaze. Ubundi uyu Samuel Doe yari umunyaliberia kavukire. Iyi ngingo ntangiriyeho ni imwe mu zihariye zashingiweho byinshi hafi ya byose mu byabayeho mu buzima bwa Samuel Doe, kubera ko ubundi igihugu cya Liberia gituwe n'abaturage bo mu moko atandukanye, ariko ubundi bakabamo ibice bibiri binini cyane bisa n'ibitandukanye abanyaliberia mu buryo bwa nyabwo. Ibi bikomoka ku kuba iki gihugu cya Liberia ari igihugu cyashinzwe maze kigatuzwamo abakomoka ku bacakara bavanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mushinga karahabutaka wiswe American Colonization Society ACS, wagaragazaga ko abirabura bari kubaho neza mu bwigenge n'ubwisanzure bari muri Afurika iwabo kuruta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho basekuruza babo bari barajyanywe ari abacakara. Uyu mushinga watangijwe kandi ushyigikirwa n'abiyitaga aba-Quakers barwanyije ubucakara cyane, barazwi mu mateka. Ibi byatumye kuva mu 1822 bamwe mu birabura boherezwa muri Afurika mu gihugu cya Liberia. Uyu mushinga wo kohereza abahoze ari abacakara n'ababakomotseho muri Afurika kugira ngo babeho bigenga washyigikiwe na bamwe mu baperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo James Monroe ndetse na Abraham Lincoln. Iki gihugu rero cyatangaje ubwigenge bwacyo ku itariki ya 26 y'ukwa karindwi mu 1847, ndetse umurwa mukuru wacyo witirirwa perezida James Monroe washyigikiye cyane kubaho kwacyo. Kuva ubwo witwa Monrovia. Kandi kuva icyo gihe abirabura bari bavanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bahise bafata ubutegetsi bwa Liberia mu biganza, ndetse babugumana imyaka 133 yose yakurikiyeho kugeza mu 1980 ubwo bakurwagaho na Samuel Doe. Uyu Samuel Doe yari yaravutse mu 1951, ariko we avuga ku banyaliberia kavukire bakomoka ku baturage bari basanzwe batuye muri Liberia kuva mu myaka ya kera cyane, kugeza babonye abandi birabura bavanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babasirimu cyane, babarushaga ubusirimu. Baje babasanga bazanywe n'abanyamerika, baza aho ngaho bahita batangira no kubategeka. Rero ibi byateye guhangana no kutumvikana hagati y'abanyaliberia kavukire ndetse n'abanyaliberia bari bavuye muri Amerika. Ibi byari ikintu gihoraho muri Liberia, guhora bashwana. Iki kintu rero Samuel Doe nawe yakibonyemo iturufu ikomeye cyane yagombaga kuzamugeza ku butegetsi.
gusa mbere gato yo gukora ibyo byose Samuel Doe ku myaka 18 mu 1969 yinjiye mu gisirikare cya Liberia. Akinjiramo ari umusore muto cyane washakaga kugikoresha nk'inzira yo kugira ngo azibonere buruse yo kwiga mu mashuri meza aminuze. Ariko ibitandukanye n'ibyo ntabwo yagiye kwiga, ahubwo nk'umusirikare yoherejwe mu kazi n'imirimo ya gisirikare. Gusa yari umusirikare wo hasi uciriritse udafite amashuri yo ku rwego rwo hejuru, kandi uwo mwana utari ufite ubunararibonye buhambaye, ndetse ikiyongeraho yari umunyaliberia kavukire, bivuze ko atari mu miryango y'abategetsi n'abantu bakomeye bashobora kuzabona ubutegetsi. Mu myaka 10 yakurikiyeho kuva mu 1969 kugera mu 1973, iki gihe cyabaye umwanya kuri Samuel Doe wo kwitegereza neza no kumenya neza icyo ubutegetsi bwari busobanuye, ndetse aranabibona neza rwose. Abona ko we nabo mu bwoko bwe bw'abakrahane bari abanyaliberia kavukire batari bahawe ikaze mu butegetsi n'ubukungu bw'igihugu. Byose byari mu maboko y'abakomokaga ku bacakara b'abirabura bavanywe muri Amerika, ndetse nawe byaramugaragariraga neza rwose, kuko nk'ubwo mu myaka 10 yamaze mu gisirikare kuva mu 1969 kugera mu 1979 yari akiri ku ipeti ryo hasi cyane, yari sergeant. Sina kenshi yazamuwe mu mapeti. Kuri iyo ngingo rero byose niho byatangiriye. Ubundi icyo gihe Liberia yategekwaga na Perezida William Tolbert wari ku butegetsi kuva mu 1971, yakomokaga n'ubundi ku birabura bavanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha rero niho Samuel Doe afatanije n'abasirikare bo mu bwoko bwe bw'abakrahane yatangiye gutekereza gushyira iherezo ku butegetsi bw'abakomokaga kubimukira, nabo bagashinga ubutegetsi bwabo. Nuko byagenze, maze ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 8 mu 1980 Samuel Doe ari imbere y'agatsiko k'abasirikare biganjemo abo muri ubwo bwoko bwe bw'abakrahane, yagabye igitero ku ngoro y'umukuru w'igihugu William Tolbert, maze ahangana n'ingabo zari zishinzwe umutekano we, ndetse arazitsinda rwose. Maze Bwana Doe n'abasirikare bari kumwe binjira mu nzu ya Perezida Tolbert, ndetse muri iryo joro ahita yicwa nta kindi kibayeho. Akimara kwicwa hahise hakurikiraho ibikorwa byo guhigwa ari we wese wari mu butegetsi bwa Tolbert, ndetse n'inshuti ze zose, utibagiwe n'abafatanyabikorwa ba hafi ba Perezida Tolbert. Ni uguhera ku baministre, ku basirikare bakuru, n'undi wese wavugaga rikijyana mu butegetsi bwe. Aba bose barahizwe, barafungwa. Samuel Doe wari ku ipeti rya sergeant ari umusirikare muto cyane uciriritse, abatunguye isi yose ahiri ku butegetsi, ndetse ahita anatangaza ko akuyeho itegeko nshinga ry'igihugu, maze imiyoborere y'igihugu cyose ihita ijya mu maboko y'itsinda rito ry'aba People's Redemption Council RPC, ryari rigizwe n'abasirikare barimo Samuel Doe wahise wiha ipeti rya general, ndetse n'abandi basirikare 14 bari bafite amapeti yo hasi cyane kimwe nawe, kandi benshi barabo mu bwoko bwe. Aba nibo bahise bayobora igihugu, maze bajya inyuma ya General Samuel Doe. Uyu nawe rero ku mategeko n'amabwiriza ahambaye yahize buri wese wari ufite ahuriye na Tolbert, ndetse n'uwari we wese wari kugaragaza ko adashyigikira ihirikwa ry'ubutegetsi, ku buryo hafunzwe abagera kuri 91 bose. Ndetse mu minsi 10 yakurikiyeho abari abaminisitiri muri guverinoma ya William Tolbert bagera kuri 13 ku mabwiriza ya General Samuel Doe bashyizwe ku biti, bararaswa amanywa ava mu murwa mukuru wa Liberia, Monrovia. Abari muri iyo guverinoma ya Tolbert barishwe, harokoka bake cyane, barimo Madame Ellen Johnson Sirleaf waje no kuba presidente wa Liberia kuva mu mwaka wa 2006 kugera mu 2018. Aba bantu bahoze muri guverinoma ya William Tolbert barasiwe ku karubanda nyuma y'itotezwa n'iyicarubozo rikomeye cyane, maze imirambo yabo ikurwa mu mihanda ya Monrovia irashinyagurirwa bitavugwa. Abantu barumirwa mu ihamuka rikomeye cyane kubera aya mabi. Nyuma yo guhirika ubutegetsi, Samuel Doe yahise atangiza ubutegetsi bwe. Gusa kuri benshi byakomeje kuba ingorabahizi, kandi cyane kuko batiyumvishaga uburyo umusirikare muto w'ipeti rito n'umushahara muto cyane nk'ibya Samuel Doe wo muri Liberia yo mu myaka ya za 70 ubwe ku giti cye yashoboraga kwitekerereza guhirika ubutegetsi, agapanga uwo mushinga kugeza bigezeho. Gusa
ibyo abantu bakomeje kwibaza byabaye nk'ibishyirwa hanze n'uhoze ari minisitiri w'ubutabera ku butegetsi bwa Samuel Doe, Bwana Chipu, mu kwa munani mu 2008 ubwo yari imbere ya komisiyo y'ubwiyunge n'ukuri muri Liberia ku murwa mukuru Monrovia. Yavuze ko abatasi ba CIA aribo bafashije Samuel Doe guhirika ubutegetsi bwa Perezida William Tolbert, ngo kubera ko abatasi ba CIA ni nabo bazanye imiterere y'ingoro Perezida Tolbert yari atuyemo, ngo ndetse banafashije Samuel Doe kuyinjiramo, ndetse umutasi wa CIA ni nawe ubwe wiciye Perezida Tolbert. Gusa ku munsi wakurikiyeho, mu bundi buhamya bw'umuminisitiri wahoze muri guverinoma ya Samuel Doe nawe ari imbere y'iyo komisiyo, yavuze ko Amerika itigeze ishyigikira Doe muri coup d'etat ye. Ariko Victoria Tolbert wari umugore wa Perezida Tolbert, mu gitabo yise Lifted Up, The Victoria Tolbert Story, avuga ko mu ijoro umugabo William Tolbert yiciwemo yabonye ikiganza cy'umusirikare w'umuzungu yica Perezida Tolbert. Benshi bati yaba CIA cyangwa se undi wese w'umuzungu waba arakoze ibyo ngibyo, ariko ngo bigaragara ko hari abandi bantu bari bihishe inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe na Samuel Doe, ngo kubera ko ikigero yari ariho mu gisirikare byari kugorana ko akora deal yo guhirika ubutegetsi wenyine, kandi iyo deal gacamo kuko bivuga mu mvugo z'iki gihe. Gusa uko byagenda kose, amateka yasigaranye izina rya Samuel Doe nk'uwayoboye iki gikorwa kugeza kigeze ku ntego, kandi ahita anatangiza ubutegetsi bwe mu yindi shusho. Mu ntangiriro z'ubutegetsi bwa Samuel Doe yakuyeho amategeko yose ndetse n'itegeko nshinga igihugu cyagenderagaho arikuraho, ahubwo agitegekesha igisirikare, ariko asezeranya abaturage kuzasubiza ubutegetsi mu biganza by'abasivili mu 1985. Muri iyi myaka 5 ibintu byarazambye muri Liberia, cyane cyane ubukungu busubira inyuma cyane, hasi cyane, biturutse ku kajagari n'ubumenyi buke ndetse n'ubunararibonye butari buhagije bw'abantu bari bakikije Samuel Doe mu gutegeka Liberia, by'umwihariko abasirikari bari barafatanije guhirika ubwo butegetsi. Kubera ko na Samuel Doe ubwe ibyo yari azi mu bijyanye no gutegeka igihugu byari bike cyane, kubera ko uretse kuba yari muto kuko yaritse ubutegetsi afite imyaka 29 yonyine, no mu bijyanye n'ubumenyi ntabwo yari afite bwinshi, kuko n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza cya bachelor yakize nyuma yarabaye umutegetsi, akirangiza mu 1989 muri kaminuza ya Liberia, amaze imyaka 9 ku butegetsi. Gusa nubwo yatangiye ubutegetsi nta burambe ndetse nta n'ubumenyi mu gutegeka igihugu afite, ntabwo byamubujije gukina ikarita nziza yatumye ubutegetsi bwe bugira ifatizo, kuko mu buryo bwihuse ntabwo yazuyaje ku mugaragaro gutangaza ko ashyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara y'ubutita Abanyamerika bari bahanganyemo n'Abarusiya, Abasoviete. Ibi rero byatumye ubutegetsi bwa Washington bwari buhanganye n'Abasoviete ku kigero cyo hejuru cyane mu myaka ya za 80 bufata Samuel Doe nk'umufatanyabikorwa ukomeye cyane mu guhangana n'imitekerereze ya gikomunisti y'Abasoviete muri Afurika. Ibi byatumye bamuha amadolari menshi cyane nawe atangiza ubutegetsi bwe. Aha naho benshi bagaragariza ko Abanyamerika baba barashyigikiye cyane Samuel Doe baciye mu kigo cyabo cy'ubutasi cya CIA kugira ngo abakorere akazi mu guhangana n'Abasoviete muri Afurika. Mu 1983 Perezida Samuel Doe yatangije imishinga yo kwandika itegeko nshinga rishya ryatangaga ubwisanzure bwo gukora ku mashyaka atandukanye ya politike. Mu kwa karindwi mu 1984 habayeho amatora ya referendum, maze abaturage b'Abanyaliberia bemeza iryo tegeko nshinga. Nyuma y'umwaka umwe mu kwezi kwa 10 mu 1985 habayeho amatora ya Perezida wa Repubulika, Samuel Doe ayatsinda ku majwi 51%, none hatangira ubutegetsi bwe bushingiye kuri demokrasi n'amahame yayo mu ishusho ya gisivile, maze General Doe akuramo imyenda ya gisirikare atangira kwambara za costume na cravate. Gusa zimwe mu ndorerezi zo mu mahanga zagaragaje ko Samuel Doe atatsinze aya matora, ahubwo yayibye. Wari wayatsinze yari uwitwa Jackson Doe bari bahanganye, ariko nyine Samuel Doe ni wabaye perezida. Ibi nta n'impaka zari zibirimo kuri Samuel Doe wari warihirikiye ubutegetsi. Ubutegetsi bwe nk'umusivili rero kuva mu 1985 nabwo ntabwo bwatangiye neza, kuko nyuma y'amezi 2 gusa mu kwa 12 mu 1985 umwe mu basirikari bakuru General Thomas Kwiwongpa wari warafatanije na Samuel Doe guhirika ubutegetsi mu 1980 yashatse kumuhirika nawe ku butegetsi, ariko iyi coup d'etat irapfuba, maze Samuel Doe aramufata
ahita anatanga itegeko ryo kumurasa. Ubutegetsi bwa Samuel Doe bwari busanzwe bugenzura byose bikagenda uko bubishaka, kandi bwari bwarimakaje ruswa n'icyene wabo. Noneho bwahise bunerura ku mugaragaro maze butoteza uwo ari we wese utarumvikanaga na Samuel Doe, kubera ko ubwo nyuma yo gupfuba kw'iyi kudeta yahise afunga itangazamakuru ndetse anakuraho ibikorwa byose bya politike muri Liberia. Ndetse ubwo nta kubaza, ingabo za Samuel Doe zahise zitangira ibikorwa byo kwica no gutoteza abaturage bo mu majyaruguru ya Liberia bo mu bwoko bw'Abagio na Mano, aho General Thomas Kuyompa yavukaga. Ibi byemezo byo gutangira kurenganya abaturage b'abasivile abahora kudeta byagaragajwe na benshi nk'ari ikosa rikomeye cyane ryakozwe na Samuel Doe mu butegetsi bwe, kubera ko ngo uko kubuza amahwemo bamwe mu baturage ba Liberia byatumye batangira kumwanga bya nyabyo, ndetse banamukuraho amaboko, maze bategereza igihe cya nyacyo hari kugaragara undi muntu umurwanya bakamushyigikira cyane. Ibi nabyo ntibyatinze. Ku itariki ya 24 y'ukwa 12 mu 1989, Charles Taylor, umunyaliberia ukomoka ku birabura bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wahoze ari n'inshuti ikomeye cyane ya Samuel Doe, wanamushyigikiye cyane mu ihirikwa ry'ubutegetsi mu mwaka wa 1980, ariko bakaza gushwana nyuma, nawe yahise atangiza intambara ku ngabo za Samuel Doe. Iri ryari ribaye itangiriro ry'iherezo rya Samuel Doe, ryari itangiriro ry'intambara ya mbere y'abaturage muri Liberia. Aha rero abarwanyi ba Charles Taylor bari bahuriye mu mutwe yashinze akawita National Patriotic Front of Liberia, NPFL, ku bufasha bwa Colonel Muammar Gaddafi wategekaga Libya. Bavuye muri Cote d'Ivoire ku muvuduko uri hejuru cyane, bagamije guha isomo ry'intambara Samuel Doe no kumuhirika ku butegetsi. Charles Taylor n'umutwe yari ayoboye yari yaranashinze bashyigikiwe n'abaturage b'abanyaliberia bo mu majyaruguru bari baratotejwe cyane na Samuel Doe, abahora mwene wabo washatse kumuhirika. Ibi byose byahaye Charles Taylor ubushobozi n'amahirwe mu ntambara, maze intambara yishyira ku rundi rwego. Yigarurira ibice binini bya Liberia ku buryo byageze mu kwezi kwa gatandatu mu 1990 ibi bice byose bigenzurwa n'imitwe ya kinyeshyamba. Iyi ntambara y'imitwe ya kinyeshyamba Samuel Doe yayirushijwemo rwose, maze ingabo ze zikwira imishwaro, arumirwa, abura yacira n'ayamira. Yifungiranye mu mutamenwa we w'ingoro ya presidence, ubwoba bwamutashye. Aha ni igihe inyeshyamba za Charles Taylor zari zariye Karungu zishaka gufata umurwa mukuru Monrovia. Ku rundi ruhande habayeho indi mitwe y'inyeshyamba nayo yarimo imwotsi igitutu, biramucanga neza. Umwe mu mitwe y'inyeshyamba nawe utari woroshye ni wari warashinzwe na Prince Johnson, wari warahoze yungirije Charles Taylor. Uyu Prince Johnson nawe yashinze umutwe w'inyeshyamba ugizwe n'abarwanyi bari bariyomoye kuri Charles Taylor na NPFL, bitewe n'uko Johnson na Taylor batigeze bumvikana ku mitegekere y'umutwe w'abarwanyi. Aha nibwo rero Prince Johnson yahisemo kwishingira umutwe w'inyeshyamba awita Independence National Patriotic Front of Liberia, INPFL, nawo utangiza ibitero ku ngabo za leta. Mu 1990 Samuel Doe neza yarageze aho umwanzi ashaka, gusa yari atarabona, kubera ko noneho ubwo yaragiye no kwicwa mu rupfu rukomeye cyane kandi rubi rwari rugiye gusigara mu mateka y'isi, rugatuma natwe turuvugaho. Ni urupfu rwabaye urugero rw'uburyo umuyobozi ashobora guhindukwa mu kanya gato cyane akaba iciro ry'imigani. Mu mpeshyi y'umwaka wa 1990 inyeshyamba za Charles Taylor zakomeje kotsa igitutu ingabo za Samuel Doe zishaka gufata ubutegetsi, ariko n'ingabo za Prince Johnson nazo zarimo zigarurira tumwe mu duce twari mu nkengero z'umurwa mukuru Monrovia. Samuel Doe nawe ntacyo yari afite yakora, byari byaramaze kumurenga. Ibintu byakomeje bityo, inyeshyamba zigishaka gufata umurwa mukuru, ndetse zari zifite na bimwe mu bice byawo, ariko nanone ingabo za Samuel Doe nazo zirwanagaho kugira ngo umujyi utagwa mu biganza by'umwanzi. Ku rundi ruhande muri Liberia hari ingabo z'umuryango uhuza ibihugu by'uburengerazuba bwa Afurika, ECOMOG, nazo zari zaroherejwe muri Liberia mu nzira yo gushaka uburyo imirwano yahagarikwa,
zikagarura amahoro, zikarinda abaturage b'ibyo bihugu babaga muri Liberia. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 9 mu 1990, umuyobozi w'izi ngabo, umunyagana Lieutenant General Arnold Kwaino, yatumye Perezida Samuel Doe kugira ngo baganire ku mutekano n'ahazaza ha Liberia. Ngo ndetse ku murongo w'ibyigwa hari uburyo yari gufashwa n'izo ngabo bagasubiza inyuma ingabo za Charles Taylor, kubera ko nubwo inyeshyamba zari zamaze gufata ibice binini by'iki gihugu, ariko ngo amahirwe yari agihari yo kuzisubiza inyuma. Uyu mugabo Samuel Doe nawe yari yaranze kurekura ubutegetsi, yari yariyemeje guhangana n'izi ngabo kugeza ku munota wa nyuma. General Kwaino yatumye Perezida Samuel Doe amwizeza umutekano ku kigero cyose gishoboka. Rero kuri iyo tariki ya 9 y'ukwa 9 mu 1990, mu masaha ya mu gitondo, nibwo Perezida Samuel Doe mu modoka ze z'imitamenwa ari kumwe n'abamucungira umutekano yageze ku biro by'ingabo za ECOMOG zari mu mujyi wa Monrovia, acungiye umutekano bikomeye. Perezida Doe ahagera harimo habaho gusimburanwa kw'ingabo z'abanyanigeria zari zirangije igihe cyazo cy'uburinzi kuri iyo nyubako, zirimo guhererekanya inshingano n'ingabo za Gambia zari zije kuzisimbura. Mu burinzi bukomeye, Perezida Samuel Doe aherekejwe n'abasirikare be ndetse n'aba ECOMOG yajyanywe mu biro bya General Kwaino, batangira kuganira ibyo yamushakiraga. Hanze umutekano wari wakajijwe kugira ngo inyeshyamba za Taylor zitamugeraho, ariko mu kanya gato cyane mu gihe General Kwaino na Perezida Samuel Doe barimo baganira, habaho igitero gitunguranye cy'abantu batari batumiwe muri ibyo biganiro. Muri make bari abashyitsi b'agahato. Abo ntibari inyeshyamba za Charles Taylor, ahubwo bari inyeshyamba za Prince Johnson, wari wariyomoye ku mutwe w'inyeshyamba za Charles Taylor za NPLF, agashinga umutwe yise INPLF. Uwo Prince Johnson rero n'inyeshyamba ze baje ku biro bya ECOMOG bafite imbunda ziremereye cyane nk'abagiye mu ntambara ya nyayo. Kuri bo Perezida Samuel Doe ntabwo yagombaga kuva aho ngaho. Inyeshyamba za Prince Johnson zikihagera zahise zitangira kurasana n'ingabo zari hanze zirinze Perezida Doe, ariko mu kanya gato ingabo za Liberia zari zitsinzwe kubera ko ntacyo zari gukora imbere y'inyeshyamba zari zariye karungu. Ubwo noneho hahise hakurikiraho n'urugamba rwo guhangana n'umutwe kabuhariwe warindaga umutekano wa Perezida Doe. Maze mu guhangana gukomeye cyane, inyeshyamba zibarasa umwe ku wundi nta kubabarira. Samuel Doe wari uri mu biro bya General Arnold Kwaino yahise atahwa n'ubwoba biramurenga, atangira gutitira no kubaza uwari wamutumiye General Kwaino ibitangiye kuba, kandi yari yamwijeje umutekano. Gusa iki ni cyari kikiri ingingo yo kuganirwaho kubera ko ibintu byari byamaze guhindura isura. Inyeshyamba za Prince Johnson hanze zari zimukeneye cyane ku kiguzi cyari cyo cyose byagisaba, kubera ko ubwo abari bashinzwe kumurindira umutekano barimo baraswa umwe ku wundi, ari nako inyeshyamba zisatira inyubako zinayinjiramo. Wayoboraga ingabo za ECOMOG General Kwaino yagiye kureba ibirimo kuba hanze, asanga intambara yarose. Intambara yafashe indi isura ya nyayo y'urugamba. Nawe atangira kwihisha. Aho inzu y'igorofa yakoreragamo ECOMOG yari iteretse, hari huzuye umwotsi wivanze n'umucanga byaturukaga ku bisasu biremereye cyane byaraswaga n'inyeshyamba za Prince Johnson. Gusa mu bwenge bwinshi abarwanyi ba Prince Johnson ntabwo bigeze barasa ku ngabo za ECOMOG. Oya, barasaga abashinzwe umutekano wa Perezida Samuel Doe. Ingabo za ECOMOG zari ziri aho ngaho nazo mu rujijo rwinshi no gucanganyukirwa n'amasasu yari arimo avuza ubuhuha. Zabuze zicira nayo zimira, zibura icyo gukora, zirahagarara zirarebera, ntizivanga mu ntambara y'abanyaliberia. Uretse ko zitari zinafite icyo zikora kubera ko mu rusaku rwinshi n'induru ntagereranywa, inyeshyamba mu mubare munini ushoboka zari zariye karungu zishaka Perezida Samuel Doe. Abasirikare ba ECOMOG ntacyo bari gukora. Inyeshyamba zakomeje kurwana kugera zinjiye mu nzu yakoreragamo ingabo za ECOMOG, zirasaba abashinzwe umutekano wa Doe bose kugeza ku wa nyuma, birangira nawe bamuguyeho mu byumba yari yarigerageje guhungiramo, ziramufata. Ako kanya Samuel Doe yari afite ubwoba bwinshi, yenda kugwa igihumure. Inyeshyamba nazo mu byishimo byinshi bivanze n'umujinya zarimo zimukurura nk'abahigi bafashe inyamaswa. Ako kanya izi nyeshyamba zahise zimwambura imyenda yose yari yambaye, zimukuramo imitako myinshi ya zahabu n'indi ya gakondo yari yambaye.
maze nta gutinda ako kanya zimurasa amaguru ziyahindura ibirere, maze Do nawe induru ayiha umunwa, arataka cyane, aratabaza bidasanzwe, ariko nta butabazi yashoboraga kubona. Yari yamaze kugera mu maboko y'abarwanyi batagira impuhwe n'imbabazi bashakaga ubuzima bwe ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba. Byihuse aba barwanyi ba Prince Johnson bahise bamusohokana bamutwaye mu maboko atabasha kugenda, bamuvana mu nyubako y'ingabo za Ecomoge, bamujugunya mu modoka aho ngaho. Ku isi yose nta muntu n'umwe wari uhari wo kumukiza. Inyeshyamba za Prince Johnson zamufashe zimaze kwivugana abashinzwe umutekano we bagera kuri 80. Umunyagambiya wari uri aho ngaho, Captain Coker, abigarukaho nyuma yaragize ati bwari ubwicanyi muri ku rwego rwo hejuru, ntabwo yari intambara. Aha yashakaga gusobanura uko inyeshyamba zishe abashinzwe umutekano wa Samuel Doe mu buryo bukomeye cyane butarimo imbabazi na nke. Ubwo rero izo nyeshyamba zimaze gufata Samuel Doe zamujyanye mu birindiro byazo, aho zari zigiye kumukorera ibikorwa bikomeye cyane ngo byari bigiye kugaragaza ko Samuel Doe atari afite imyuka n'izindi mbaraga ngo zashoboraga gutuma nta cyaba, kuko byizerwaga n'abanyaliberia benshi. Bavuga ko ngo iyi myuka yatumaga nta cyaba ngiri mu byatumaga abantu bamutinya. Aha rero ubwe wenyine nta muntu wo kumutabara wari uhari. Mu birindiro by'izi ngabo za Prince Johnson, na Prince Johnson ubwe ahibereye yategetse abarwanyi be guca amatwi Perezida Doe. Mu rusaku rwinshi n'urwamo ntagereranywa rw'inyeshyamba zarimo zitumagura amatabi, zinywa n'amayoga y'amoko yose, ndetse zicigatiye imbunda za AK-47 z'Abarusiya na M16 z'Abanyamerika, zari zinezewe rwose, ariko zinitegura gukorera uyu mutegetsi ibibi byose bishoboka. Perezida Samuel Doe nawe yari aho yumiwe, yacanganyukiwe n'amarira menshi, atumva neza ibirimo kumubaho. Prince Johnson ahibereye yinywera kabyeri rwose. Amatwi ya Perezida Samuel Doe yahise avanwaho byihuse cyane. Ako kanya bwana Samuel Doe yahambiriwe amaguru, yari yarashwe kare, ndetse ako kanya n'ubugabo bwe bwari bwahambiriwe. Mu masaha 12 yakurikiyeho, Perezida Samuel Doe yakorewe itotezwa n'ibikorwa mbabazamubiri bitagira izina. Uko yakatwaga amatwi ni nako yabazwaga byinshi byarimo amabanga ye yose nayerekeye umuryango we ndetse n'umutungo we. Nawe mu kwirwanaho kwinshi no gutakamba yavugishije ukuri kw'ibyo yabazwaga byose, maze abwiriza inyeshyamba ibyo zamubazaga byose, kubera ko nta mahitamo yari afite. Kandi ibyo byose yarimo akorerwa byarimo bifatwa amashusho, ku buryo n'uyu munsi rwose aya mashusho wayabona kuri internet. Uyu Samuel Doe wari wafashwe amaze gucibwa amatwi, yanaciwe izindi ngingo z'umubiri zirimo amano n'intoki, akajya ategekwa guhaguruka kandi yarashwe bikamunanira, yari yashwanyagujwe amaguru yose. Samuel Doe yarashinyaguriwe bikomeye cyane, yarababaye bihagije, kubera ko ibyo byose biba yararimo avirirana amaraso mu maso hose, kandi anataka mu ijwi riranguruye ry'umubabaro mwinshi cyane, ariko nta butabazi yashoboraga kubona. Kera kabaye nyuma y'amasaha 12 yose akorerwa ibyo bikorwa mbabazamubiri, yarananiwe burundu, acika intege, anaga umutwe, araca. Noneho inyeshyamba zari zariye karungu ziba zirasaze, zifata umwanzuro ako kanya, zimutobagura umubiri n'amasasu y'urufaya cyane, umwuka umushiramo, uwari perezida w'igihugu agwaho. Ku munsi wakurikiyeho ku itariki ya 10 y'ukwa cyenda mu 1990, umurambo wa Samuel Doe wazengurukijwe mu murwa mukuru Monrovia, abaturage bose bawushungera, ndetse unashyirwaho buri wese awubona, unahamara igihe kinini cyane rwose mbere yo kujya kuwujugunya, apana gushyingura. Ni ukujugunywa kubera ko kuwushyingura mu gaciro gahabwa ikiremwa muntu nta byakozwe. Muzehe Perezida Samuel Doe apfa atyo. Mu gihe Perezida Samuel Doe yicwaga, isi yose yabonye iyicarubozo ryakorewe uyu mugabo, ariko bisa naho nta wamugiriye impuhwe, kubera uko nawe yari yarisha abantu bahoze mu butegetsi bwa William Tolbert, akabakorera iyicarubozo rikomeye cyane, ndetse n'imirambo yabo ikazengurutswa mu mihanda ya Monrovia. Ni nako nawe ubwe byamugendekeye neza neza, mu ishusho ikomeye cyane itazava mu mitwe ya benshi. Nk'uko yari yarabikoreye abo yahiritse ku butegetsi n'abataravuze rumwe nawe mu myaka 10 yose yategetse Liberia, Mzee Samuel Doe nawe icyo yicishije abandi
nicyo yicishijwe, ariko inshuro zikubye nyinshi cyane ibyo yakoze. Ngiyi inkuru yihariye y'ubuzima bwa perezida Samuel Doe.